Урматтуу халкым, урматтуу оштуктар, мени Бишкекте 3 күндөн бери кармап, Токой чарбасына барасын, Госматрезервке барасын, посол болосун деп, мына мен макулдугумду бербей, мына Азымбека өзү жанына алып, мени азыр мына түз сиздердин алдыңыздарга алып келип отурат. Кудай буйруса, Ош биздики. Ошто мындан да гүлдөп өркүндөтөбүз. Борборду Ошко көчүрүп келебиз. Мен дайым айтып келгенмин, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түркүгү чүйдө эмес, нарында эмес, таласта эмес, именно ушул Ошто дегенмин. Бүгүнкү өкмөт түндүк түштүк кылып бөлбөш керек. Мына мен сиздерге эсептеп берейин. Алабукка чаткалдалайлы, Азиз Турсунбаевди жамандап атышат. Жалал Абадка келели, Камчы Ташиевди жамандап атышат. Марат Кайыповду жамандап атышат. Өзгөнгө келели, Адакан Мадумаровду жамандап атышат. Элмирза Сатыбалиевди жамандап атышат. Улуу Коргоновду жамандап атышат. Алайга келели, Марат Султановду жамандап атат. Генерал Исаковду бүгүн жамандап атышат. Келдибековду жамандап атат. Келик Оштон Мырзахматовду жамандап атат. Арабанга карап Искендер Кайыпкуловду жамандап атат. Эмне биз бардыгыбызла акмак болуп, бардыгыбызла бакиевчи болуп, алар ангел болуп калыппы. Урматтуу туугандар, мына Азым ака келди, иштейсиң отуруп деди. Мен иштегени келдим. Qanday bo'lsa, o'shanday ochiq chindikni aytali. Buna 2 kundan beri hurmatli tug'anlar, Bosh sergesinde melislik xizmatdan getirib atibdir degan mitingni o'qib o'tamiz. Buna sizlarga aytayın. Melis söz aytdi. Melisga har qanday sunuşlar bo'ldi. Bu Orozo'nun günde biz kalp aytmaylı. Orozo'nun gününde açık çındıkta ayttılar. Melis'e kızmat sunuş kılındı. Biroq Melis al kızmattan baş tarttı. Ben Oş şahrına varam, Oş'a kızmatımda işte başımda sayıp kıyınçılıklarda durdum. Ayağına çeyin, uzun kıyınçılıkta ayağına çeyin, çok kaçkarğana çeyin, ben turamın dedi. Arkanday kozutmalar var, arkanday uşakçılar var, bölüklerden. Mınaki, ben Oşo'nu altınlarda Melis'ti, erkidip gelip, Melis'ti hiç kim hizmetten algan yok. Al ordunda, Oşo'nu altınlarda Melis, bizdi Melis. İşte hiç kim hizmetten bunu algan yok. Melis'i altınlarda geldi. Hiç kanday nemege yol verilmesiga men ishonaman sizlarga. Tinchaman uylarga chetib olinglar. Rahmat sizlarga. Uyushtiruv komiteti, hurmatli qavatdan belgili madaniyatli el bilan bo'lsin.